Vamos a hablar de la financiación. Hay 4 líneas principales de actuación. Una es invertir aquí el capital generado aquí, no privatizar las entidades financieras creadas con los ahorros de la población vasca. Recortar gastos no prioritarios o de escaso interés social. Y, por último, no descartar el endeudamiento si es para invertir en economía real, acudiendo al Banco Europeo de Inversión, al BEI. Inversión de capital es el primer punto que he mencionado. Hace 2 años, en el año 2010, el capital extranjero invirtió en esta comunidad 4.000 millones de euros. En ese mismo periodo, el capital vasco invirtió 40.000 millones de euros en el extranjero, 10 veces más. Exportamos dinero. Y además, algunas de estas empresas que exportan dinero luego tienen EREs en sus empresas de aquí. Me parece que luego van a estar en la puerta. Se están deslocalizando las empresas vascas. Primero se descapitalizan y después se trasladan a lugares donde les producen más beneficios. Aunque tengan que condenar al paro y a la pobreza a aquellos que generaron la riqueza que les permite expandirse. Es totalmente impúdico. El capital que se genera en el País Vasco debe de invertirse en el País Vasco para crear empleo. Habrá que apelar a esos supuestos valores de los empresarios vascos, de las empresarias vascas, y también habrá que crear normativas que impidan que la plusvalía generada por y por las trabajadoras vascas y vascos provoque sus propios despidos. Finantzie entitateari buruz zer esan? Gauza bera esan dezakegu entitate finantziari buruz. Erkidegoko herritarrek kutxetan metatu duten beraren aurrezkiekin, beraien libretatxoetan, 35.000 milioi horiek zorian daude banku pribatura pasatzeko. Oso epe laburrean. Hemengo kutxek kontrola galtzen dutenean kuntzabankekin, eta galdu egingo dute. Kutxe legea eta Europaren araudia indarrean ipiniko diren momentuan. Italian gertatu da hau. Italian prozesu bera gertatu da. Lehenago, egin zutena izan zen, lehenago bereiztu alde batetik obra soziala eta beste alde batetik banku lana. Eta egin zutena izan zen, fundazio baten bidez, obra soziala utzi kutxen eskuetan. Eta oraingoz kontrolatzen zuten. Gero ipini ziren lege berriak kapital pribatua sartu ahal izateko. Kapital pribatua sartu egin zen, noski, barra-barra. Eta gero, kapital publikoak egin zuena izan zen, kutxek zeukaten kapital publiko apurra erosi. Eta azkenean gertatu zen banko pribatu bat, guztiz pribatu bat. Obra soziala zeharo desagertuta. Kutxabanken kasua benetan larria da. Bankarizazioaren aldeko apostu egin zen, bai, eta zaila da, buelta ematea, baina oraindik badago zeregina. Oraindik bildu behar dira, legebiltzarrean bildu behar dira alde batetik kutxetako batzordeak, eta guk proposatzen duguna da, legebiltzarrean sortzea propio, bereziki, batzorde bat, horren gainean, oso azterketa sakona egiteko gure sistema finantzieroaz. Gure sistema finantzieroaz. Hemen sakondu behar dugu, ze hemen espadago diru iturri hori, akabo. Gure enpresek behar duten mailegu sorta hori, behar duten mailegu lerro hori, ez dute jasoko, eta benetan oso egoera larrian egongo dira. Euskal Herriak behar du sistema finantziero indartsu bat, eta legebiltzar honetan hasi gaitezke sortzen propio batzorde bat horren gainean hitz egiteko. Zeia, lehenengo zantzuak ikusten ditugu, Vital Kutxak berak pasadan urtean pasatu da 15 milioitik 5 milioira obra sozialean. Hau da,
eren batera pasatu da. Hurrengo pausua da guztiz desagertzea. Italian ikusi dugun prozesu bera, edo Nafarroan ikusi dugun prozesu bera. Galera hirukoitza da, ez dago inbertsiorik egiteko dirurik, behar izan handienak dauden garaian, hau da, diru gehien behar dugun garaian gastu sozialerako ez dago dirurik, gastu sozialerako, eta gero enpresek eta familiek ez dute behar duten mailegua. Eta azkenik oso lazgarria den kontua, eta gainera desjabetzeak. Ez dago onartzerik desjabetze bat gehiago, bat ere ez. Eusko Jaurlaritzak iniziatiba hartu behar du bankuetzekin mintzatzeko eta etxegabetu nahi diren familiei aukera emateko alokairu soziala izan dezaten. Eta gero berriz ere, egoera ekonomikoa hobetu egiten denean, berriz ere heldu beraien hipotekari. Hemen galdera bat sortzen da, nola da posible erkidego autonomo honetan hamarkada batean, 2001-tik 2010-era, 153.000 gora etxe bizitza eraikitzea, egotea 75.000 etxe bizitza utzik, eta aldi berean dauzkagu 100.000 pertsona etxe biden pisu baten zain. Ez da ulertzen. Hemen zerbaitek ez du funtzionatzen. Eta oraindik segitzen dugu hori guztia arautzeko legeri gabe. Erkidego hau da erkidego autonomiko bakarra, Ceuta eta Melilla kenduta, etxe bizitzaren legea ez daukanik. Bakarra, Ceuta eta Melilla kenduta. Recortar gastos. En este esfuerzo por conseguir dinero para la creación de empleo y la inversión en el tejido industrial parece más que razonable, parece indispensable plantear una moratoria al tren de alta velocidad. Ya tenemos necesidades donde gastar esos 500 millones anuales que se adelantan para su construcción. Para hacernos una idea, estos 500 millones anuales se puestaron en ayudas sociales 322 millones anuales, es decir, por debajo de estos 500 que se presupuestan para el TAP. Y se prevé, por ejemplo, ahora que la paga extra de Navidad supondría un monto de unos 208 millones, es decir, menos de la mitad de lo que supone el gasto anual para el TAP. Es un tren que en un sentido real y en un sentido figurado no lleva a ninguna parte. No está asegurada su construcción más allá de Vitoria, más allá de Castejón, ni tampoco está asegurada la construcción con Europa, porque ya se ha paralizado el tramo de Iparralde y porque ya se ha hecho un estudio en Iparralde según el cual la línea que tienen actualmente no se va a saturar hasta el año 2050. Por lo tanto, es hora de hacer un plan, repensar las necesidades de transporte y hacer un plan integral. Muchos de los tramos ni siquiera están licitados. Realmente, de toda la obra, se ha construido solo el 3%. Y empeñarse en decir que ya que está empezado vamos a terminarla, sería como comprar un cuadro carísimo para aprovechar la escarpia que tenemos en la pared. Txarrena da gauzak egiteko estiloa. Estilo bera ikusi dugu Supersurren, ikusi dugu aeroportutan, ikusi dugu Pasaian, ikusi dugu Kutxabanken, ikusi dugu Euskaltelen. Erabakiak gutxien artean hartzen dira eta gero guztion dirua gastatzen da. Galdera bat, hau da, gelditzen zaidan denbora. Orduan, uste dut azeleratu beharko dudala. Zorpetzea da egiten dugu laugarren proposamena arlo horretan, baina adi, zorpetu beharrezkoa den kasuetan. Hau da, lehenik baloratu behar dugu zertan ordaindu behar diogun zorra estatuari. Eta gero, hori erabaki ondoren, pentsatu beharko dugu nola egingo dugun edo zertarako zorpetuko garen. Ez da txarra jotzea, lehen aipatu dut, inbertsiorako Europa bankura zorpetzeko baldin eta beharrezkoa bada, hain zuzen ere estrategikoak diren proiektuetan sartzeko.